Audio Jungle. Gardo nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. Nilip lakhain ko rapok ke palo tarapong derola tokbi arong along hithi kimi cheng ponlo. Niliparat pen ke papidon nai sorkar pen kilang krang mate sorkar pen kilong nang jiason kilong dun denaya dim lake tarapong habar henlo. Son thak thak si tarapong araratum lake hithi hormu chojor cholang dunji pusatame athayawe. Jong si hithi dunang ji lepute ke dam nang ji lake duar bagori ke palo dolamara hithi ansi dam nang ji. Ke damnang ji loksi arnesian damdet si leji sita tarapung ara rakisung sorkar asor chini pamelo sita me pinianian ta kerabdun ang thekawe to war pen chenglok seka chilanga hemanta awe hithianta awe bangso pena jok tarapung ara ratum kaningri hangjo athe sorkar aphan choton bomta nanglang le pusi pinangatum aning aduk tulo bangso pena jok tarapung along inut banghini atum kamatha chikerla si tarapung araratum hithika bepen sung ong pu mathasi chingwai pen hithi kimi derola tok biarong along hithi bipondo lapen hithi along dolamara pensi kongtelong adang hini pen hormu hortar ar thang ponsi hithian bidundo bangso pena jok tarapung araratum aningaro pen chojor chonamdunonglo lapen inut abangphu rongbong tokbi pu abangphu lake amethang ari pen kason sepon lumplak lumhor chubak lapen kaprek kitun kedang ke horason si chojordon lapen pherang ke karjohot nanga chithanan ke nilime thang niri hongke pensi tari nokek pen ke soy keret pensi sai choklem pen nili sumar chilana pon pusi pherang ke thengno nang chithandon lapen ke piniarnian ta sorkar pen ke soy keret asai ke claim ji aphan hormo hortar nang kerab repinlang puta nang chithandon lapen nonamat hadak ahithialong hemki kim kerang awilang lapen sorkar pen kerap awilang puta hithiki bidon abang phubang phietum pherang ke thengno nang chithandon lapen prapjin pen kopmat ne areng kethe mate kethe kiding atum pen nang cherabdun asonte nilitum ningarong por lapen nilitum tarapong araratum ta ningching sampik ji puta pherang ke thengno nang chithandon tarapung pen dorsing tokbi Karbi Anglong News. Tarapung IT kitchen ke hokta pi amdala ta pinangan dalam moral so lapen bopung so lapen dak tarapung alog si atum si kabo ibensi di pono hokta pi pen anu Nante nang to phala bangso ahit silong ke anu si ke paching tur ponje phan sorkar pen pini nang to phan kirap lapuson anang tum chal long ma arjulong le la nang to la bangso si ki pen nang to ko anlo nang tum la nang la ke soy ke ren pen nang li bang ke pon pen aning karong la pen kinang lapson dulu ma dulu pinangan lo kinang ini hokta pi along sitame pinangan ako choyor dumlong du ini karukrit rock kar suri hini an akilong du nang ka nang li la bangso ke soy ke ren nang li kumani long tong ke chali dun ma pan nang li mek thang jung jung ba se ke thek nili majolong ga chali le nili la ni giri lo ini mek thang ke chali bersi adang solum plak lum ho lapen belek ka son nili kabonai pon thap du la ni mek thang agi thek son ko anang li la bangso nang li klem pon nili soy gara he nili lum plak lapen chubak lapen briglong ai hui inang an akabunai asom du tang te nang li non la wi ki mi to mo phan nang li la bangso ki pachari ye phan mane ko pini ki phan nang li ning ki han do ma Itali tunyang se aning hang bulute ni li ge tan pon yi pan ni hang ta me no ma ke Itali ya mu li ge aning hang bang sorkar spend pini nang li lapso nang la phan ai ki soy ke re je hor mu nang la pini nang pa je lapso ave ni li ge ni me chang si lan ke ni pa la pe tari la so ni me chang si nam bom lo la pe klem bom
Jilang soalong EPHL sia songpen mai kipadupon. Lakhain koi rapli arnam lang pi ke parlo ar koi ni phai kri siarni anarlo por phai ke pa porpet jilang so arong along ing tangkring APHL sia song along BJP Congress lapen CPIML asong along don pharoi sira doning koi APHL sia song along kaching bidun mate mass training program amai kedeng pot Karbi Anglong along ta kedamtang ningkan pho lapen nonta KAC kachari bom asarkar kachari bom pulote BJP asarkar mate poribortan asarkar asong hanlo lapen Karbi Anglong pen asong intang kring pulote APHL si asong hanlo athe arnibang Karbi Anglong atokano malom anta maikido inglong asoka lietuma phan voter list ing thanangji kebe kichia so tuma phan methangalong lephelang kacharai kompon jia phan kachithan kachimum kachisong pen chenglok ason sai ke deng pon ing Ke joining tumong sela bang bom si kini let's say le tumong e baha ke me hai kating thur easy ang thekela hello CPIML bodili tum ini chirot kut pe thai aphan longri aphan chema tha pon thiplona lepen arjap idun thiplona ke phope ningkang samse pe na jo EPHL sia songolo chipo intang EPHL silong so le mai kachari po mai chari pono bangso mai kacho phapon bek tipu ward number 11 provin terang hinpen chophapon Jilangso polling center amai pu jugen terang kongchun bang biren terang atuma hinpen mai chak pondo labang so hot aluhi sarpo APHL CMI pu jai kathar bikrom hanse samson teron APHL silam jai sarpo angtong ti kathar rajesh diso sarkiri rongphar anthony bongrum lapen ongdung arisang ho lapu ihinanat rongasar jibiatum siltimo lunsingti nokbeinti bronsing rongpi sarthi rongpi lapen number rongpi atum mayadi pidu mayalong jay kathar kaning jeke Karbi Anglong ke inglong asoka liatum ke longbe lang hempu kali ahem phuat lake ili tum hen non khai phan phan bom non ke inglong asotum akai nang jum bom keche ke beatum ke nang bat bom MP Horan Singh Bekipu Karbia Khai Alucifer ke APHL CMI Pujai Kathar Henlo Pukipu Lake Kathar Ben Langboy Kipipon ke Bible Puhai Hesi Christian Henopik Pu Kipu Damji Pua Phansi Kipu Pusi Langboy Pipon Choki Halapen Philip Tiso Karbi Anglong News Dipu SP ben pherang ke mai kang nipon Bokolia police station ke parlo tekera janpo dimalong Bokolia osi birta long si kang huatum kang huji pu birta long si Bokolia osi ajo por bhai sira chitima por malom operation jia dimalong palelu kang huatum police ke bang pu chini si ke katamat police atum kadri pusitami kang huatum arju jedet penajok ke katahut kang huatum hele ke apena jok police atum hele apnang koklo pusi Dipu SP pen nang pachini don Lasonsi Heli arki arjulong le det pen kirika kuruk pen kang hua monita long pen helia bong la pen documents long pon lo kang hua jir potum kadri lo pusi nang pachini dun la pen inut ke thilot amen ke saidal islam arong ke hojai dibosthan pusi nang pachini dun labangso kang hua monit nogao hojai alom kang hu record do pusi Dipu SP pen nang pachini dun News Text Report, Karbi Anglong News. বকুলীয়া থানাৰ অন্তৰ্গত থেকেৰাজান অঞ্চলত ওচি বকুলীয়াই এটা খবৰ পায় যে এটা ডকাইতৰ দলে মানে এটা কিবা ডকাইতি কৰিবৰ কাৰণে এটা কিবা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছে কিবা এক জেগাত গোট খাব গতিকে ওচিয়ে এটা পাৰ্টিলৈ ৰাতি ওলাই যায় আৰু নিশা প্ৰায় ১:৩০ মান বজাত তেওঁলোকে এটা অঞ্চলত তেওঁলোকে এম্বুছ পাতে আৰু তেনেকুৱাকৈ থকা অৱস্থাত কেইজনমান যুৱক তেওঁলোকে আহা সেইখিনিতে সন্ধান পায় আৰু ৰখিবলৈ তেওঁলোকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলে নৰখি পেলাই ইটো পক্ষৰ পৰা গুলী চালনা হয় আৰু পুলিচে নিজৰ চেল্ফ ডিফেন্সত তেতিয়া গুলী কৰিবলৈ বাধ্য হয় কিছু সময় এক্সচেঞ্জ অফ ফায়াৰ হোৱাৰ পিছত গুলীৰ শব্দ নাইকিয়া হয় আৰু তাৰপিছত
জেগাটো সার্চ কৰি পেলাই এজন মানুহ ইনজিয়ৰ্ড অৱস্থাত পোৱা যায় এটা .22 পিস্তল এক ৰাউণ্ড গুলি আৰু কিবা কিবি নথিপত্ৰ পোৱা গৈছে আৰু বাকী কেইজন লোক আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলাই গৈছে আৰু তেখেতক ইমিডিয়েটলি হস্পিটেললৈ অনা হয় হস্পিটেলত অনাৰ পিছত তেখেত মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ডক্টৰে আৰু পিছত জানিব পৰা গৈছে যে সেই ব্যক্তিজন শ্বহীদুল ইছলাম তেখেত এজন কুখ্যাত ডকাইত আছিলে আৰু তেখেতৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ গোচৰ ইতিমধ্যে ৰুজু হৈ আছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাতে দুটা কেছত তেখেতক প্ৰয়োজন হৈ আছিলে ডকাইতি কেছত ঠিক তেনেদৰে হোজাই আৰু নগাঁৱতো তেখেত বেলেগ বেলেগ কেছত তেওঁক প্ৰয়োজন আছিলে গতিকে যোৱাকালি এই অপাৰেশ্যনটো হৈছে স্যার যি ঠাইতে ঘটনাটো ঘটিলে এই ঠাইখন তেওঁৰ ঘৰ হোজাইৰ দেৱস্থান বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ এতিয়ালৈকে সঠিক তথ্য এতিয়াও পোৱা নাই কাৰ্বি আংলঙৰ আগৰ ৰিলেটেড কেছ কি আছিল সেই তথ্য আপোনালোকক পিছত দিব লাগিব Doboka pen Dimapur ka chiling at war krong plialong long lialam ki kiklang ar koi ni phai krisi Doboka pen Dimapur da ka chiling krong plia to waralong pinangan ahem phuke do tangalong le parlo ponlo lason si non kasilam tang podok dogahut section 4 ang kangalong 4 len ke parlo pipon pinangan ki dug dera rata tumalong le bang song bong pen pinangan rata tumke ki joy ki pen 4 len authority pen compensation atang kata chipalong dun lo la pen pinangan rata tumke kilong nang jia teng pen kilong le data dolo bang song bong pen bahoni ador song kang section 4 malom pen ki phodun lok along le pen jira tatangka banga kaprekatum long khota long dun de dat pusi pherang ke aphan nang than nang pachini dun birta kirib dona hut nang ka chethan dona tengke bang kaprekatum along le fishery thengpi theng prang ka we data tumta jira tatangka nang lo dreblu pura ningche parong pen chilang dun rin tilo bonseta jirat atlis along ajata paklang klesi bleng si nang bibi pon kok pusi nang than nang pachini dun kilong dun de dat arada tum ke thege ding pen thangnat ka chichini ta ka we data jok mang hudun pronglo lapen ki claim ke dam ji abidita jutkok lo lapen ning duk lo pusi pherang ke aphan nang than nang pachini dun kilong dun de arat pen nang ka pachini dun atengki kilong ji aphan ke asia long ta application ta chupi damlo bonsita chiklo jonni jon thom pleng etta thangnara berta obesi nang pang samri lo pusi nang than nang pachini dun kilong dun de dat arara tumpen nang ke than dun atengki adunga raya tumke thangnat thengpi thengprang awe pinta longdun renti bonsita alang tum ke do tang fishery thengpi dolor sita me longdun de datlo halapu jerat alis ke pona hotke alang litum ta amen chithapdun lorlo lapen ke thapon veklo photo pustami en pon veklo pusi nang than nang pachini dun lapen labang so photo lis hai ke en dama hotke agriculture department pen teranga sang ho fishery department pen terona sang ho lapen mondol stami lang pher asor veklo pusi nang than nang pachini dun labang so men ka vi dunara men lake longsing terang dak number 305 barika terang dak number 297 harongbi terang dak number 300 lapen 303 dorom tok bi dak number 308 pusi nang than nang pachini dun lapen non bang ke longdun priya pora hot alang litum aphan pusita me ke thekiding CEM MP lapen local EM mathuram lek theatum nang rabdun pupusi towar chulang ding lo pusi nang than nang pachini dun lapen aposon ke do lor pen amen nang ke thapi pon tunde det abang phu atuma phan nang sai pi pon ang ji pusi chuningri pedopon news text report Karbi Anglong news Cengsi Nilimen ke longsing terang kunarong soring ne dak bahuni or so buktok terang arong tenang li labang so for den long labang so jira dapat aku kilo alam lo thanik jipu ke la foreign na putha bangala la hai apang si la last measurement la tumang lo mati la sumut bang ke kupi ma dak edu mane list ke pon lab lo dak thengki do tuno pat edi do tuno pat sari do tuno list ke pon lab lo tamel la long le puisa bang long lo hai tamel la lon last la jira to puisa bang ke il to amenang le le dal oh Nina itu media person ha chuning rile hai so putha na labang so naka measurement hu department na sor mate mondol sk mama sinang chitong ni lo nang le teng le department penang si tongdun ke la mondol ke agustin hansi tatu penang terang ini tu apen ke la lekherong
sing be pune pine Hmm. kata dulu pen ke la agriculture pen hala bijoy terang kata do pen ginut ke teron sa ho engineer bosipu hala ta dulu Hala tum ke bang hot ke long li de ji pindi pula sonong ning je tengai la ke. la 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 meningi mohote Hmm. atheng pierong laan Hmm. jadi pesaria kithe ki bilaan ai sapon lo la pen ke il tharmita chu emati Hmm. tharmita me laan arong bahati sapon la Hmm. jadi kalau su kai sapon ateng pen ini masih sone ning thilo hai Hmm. masih longun popon balam na ya masih ni libang ke matu banta kaciki da mawe Hmm. non itulah jirat punangal ikut bang ke ni men amdala Mu penang li popom la adung arai kapre ta thek ponong la kapre pokhuri ta be theng perong ta be lai tum bang ka men nang li dun grok pula so alam ke kusang oh kana. kalau kalang la nili dung lo Hmm. nili dung ke hoi lo bang ke la ka jatta belo Hmm. mana ekdom clean lo hai Hmm. na bang bite long lok lo na pen pu ani hang na tai si do Hmm. kalau ta jatta belo Hmm. kalau ta ani dung lok lo la jirat bang ka ba jani tum som sewek lem ke tum bang ke abdal Oh. So long nun de apit nang li ko mane han chiki dama. la so pini le cingki ki la mane application ke chupi Ah. bang application kita cok ulam le hai Hmm. application dari ding lo ciklo e jon ta par su elo Thang jon tu da zalang thang na response abe di.